Ia, maro po le se fu le tai fo lo sunga tawai e fa pe fo i fa fon da po e se ta tunu o fera vo mu me le po grande ia maro se fu o tai nga le me le po le tuo o di me le tai ao ma lo fa te fo mo le fa no mo le taimi ele nei tai o fo a fe mata te ta mata o le mo nei le tala fa bo fo mai sa mo o se tasio jo tai o le mene sa mo fionga au peniamina a le vai o te lo pe asa o lo mo tua le ai o te lo lava tona lava le lo silfia wai te mi sa o tonga lo fa te se fo le party sa o tonga lo sa mo fa mo ia fa tai ta vai tu sai fo i mal tala fa no le vala o po ia le tua se ta si fo i o le von tau tua le parlemento o sa mo e fionga ia au peniamina o para au i le tua ia o le i uare o tātou tawai ia le aso e para au mai le tua ao le fionga ia au ia se tasi leo o foi pule o levo na ngadui tau tua i parlemento na matamai o i le vai pa foi le chapi ni sa ve fu talai o le mota ia sa manga lue le fatuino le tau tua sa mo vai pa foi le tau tua sa mo ia sa ve foi sui te ia o te ia vai pa foi ia o se tamali e ba e foi le tofa tono le mota i te o mato ngā lue ia o le nganga ia ka mo si le tua fritua ia chain mal no palo mo si le tu malo fionga ia au pilia bina ia talo pia ia mo sum no fanga bau ai si le to manole o le tātou parlemene o ngadue ai. Mane. Salope o mali ono pa e inga sa ngadue i parlemene le fionga ia e au. Ia o tu kasi fu tamai sa pa moi e mako vaenga pa upa i lava i tau i lana topa. Ia masu i lana tu oralo. I tūlanga i le whaafuina ia o tūlanga po i e whaapea na maroloa e au ona ua whaina le pārota le ai ua i taia ia ona ua matua ia ele mo o pia ia tūlanga whaapea tātou se longa o pai inga le pāroka wha maroloa au na retaia ina ua langona ia ua tata matua o hapu se ku tono o le parlemento ia o stala pavau ia masele fionga ia au e masani tele le foi le manga do fatas ia pa tau le fa masele tu ia ainga le foi tu ia masele no qua oni winga fa ngona ta ole to inai il te moto ngalo fa tasi samo ia o winga o le stanga ta fu le te va ai o ita pontulanga papena mai tasi le o patu tu ngai tasi le foi pule tulu i saundo vai lo le a kula pa na vai te mio pari suli usi no pa io ele pe i la utilu ia e oro tem de saundo ia auto no le palme ia la e va foi le fiume di palme la vai tau le fiume da tu le ma to tu le me fa longo talinga e fa longo le be de saundo tu ia o se foi pule lo lotto tele to fa pare kulanga fa po ki wa ole pa na ia ile ki me ano po au pedia io se o tu langa na la chauno ai de sta mata po te fa longo le pe le vai tau le ava va u tu langa pa pena ta si al sauno mai au
o se tangata lava le tau wha. O se tangata fo ua lewa le tau tua le tātou malo I langa. Ui o le whai nifo mua lea. Se fo mai nifo. O lewa na marua I tono le tātou tunu. Sa o tūlanga tau a onga I o skolsipi ta sile skolsipi mua le tātou tunu tūlanga tau o mai nifo. Na onga fo I pestani am tūlanga whapenda. E whai pule ara le fionga ia au. Pailanga lana ofisa whafo mai nifo. Ai mai e whao ngā tono le o tanga se matotua. Sa e retire ni ia au o pinga lunga pe ile tanga lunga sui fo malolo ina. Tanga tau loa ni tau tua e ngate le parmete ia aole. Tulanga po I tau sungari topa. Mano, whaftai. Ese mai le vaenga lea, whaftai mo le whaasofo alo si le fie le maftang fo I male a whionga au. E taim fo o tau tua mo le atano I Samoa. E mai nga telen tata no ia so lulu e pe le o mo le fo le atano e mane fo pe atu fa menino mene o pe fa nau. O le process fa mo le tau si le fie le atano fa mo le mai le official consul. Ia, whaftai ata vai pe o documents ia tele ana o to I tato tunu o le tawa tele me o pe whanau pe pa maliu pe pa whai puipo ai le ngata fo I leo o ripoti mai le o so matanga le o leo o documents ia mana o mia tele nei whaanga I no a misia tulanga fo ia I tausanga I no 6 io tulanga whapena o pe whanau rama, pe whai puipo, pe pambani. E tolu suta rai, lona tau e tau sanga. Ana paule whawhitau I mato office, e paisi umi o tau sanga. Oh, okay. Ona umi le process mo, salpole se vai vio le valu vai a sofa tani. Oh. Ona e ui aku I makanga ruenga te tasi ele vili sa o mako I o le so pe whangau. E ui atu le mato office I le foreign affairs anga I o le office pe whanau. I e whapena ana, o le ara leo le umi o le. Ona whatari ki a whai e mana umi e wape. I a mwhai anu so ta isi si oro wa inga I sa moe li po sa au I e le office o whanau e whai pe e parea. I a atunura e wape. O le tūlanga I le potia mai matanga le mobile police report. Svai mea ko I o le sfuru vai aso o whatani. Ia, e waku le mako ofisa I pia le foreign affairs o lo matanga renga o leo. Papenga I anga ka miru. I ki u se tangata fu lea mga o via vawe. Ia, e lea le whapsoka I se si sabo. E li fopen whainga whai. Ia ai o le process nga inga I e po le I ia wongi e sa ue mga o bia wawe ki I waka fo. Ai lilu sa ui mai langa fesi umi o whata. O li poki ra o leo tausu lima tara e whasa oi. O le kaunga pe aru e tongi hui pe aru sa moe I fo sau li poki mai mtanga renga leo. O te o tūranga na mo si fie si tatu o tumu. No, whaftai. Lelei, ona wa util tata mil nei tai au, ai ona ta whai u telefo o vaenga o tāpa kalame so lulu. O tu o lalo lava ma ave fo ia. Ia nei fautuanga mnata inga I lanto lo maua vanoia mai ngaruenga whaavai taimi. Se ia lofa e whaonga lelei, ia whaonga te taua vanoa. Ia ona lei pe mau mai ale ngata Australia o New Zealand nei fo. O le aia ia lanto ele ustai fo lelei. I company o lo mai ngā lua. I whamon mo lea. Whamata. Ia, paftea te vai. O le tūlanga lea. O a vea pēr ma ui tau I tātou ofisa nei. Ia mai se le sunga I le komisina whatau inga. Ia masi ma le sunga I le fui o lo vai le aviation officer o lo iai. O tae a fui tu wai le o kilani a siasi. I le kupu o ngo inga a siasia I le ofisa. Mane.
o mafuanga le pe le saungo tava ina ia ave pe tu raro ye wo mai nga ro fa bai kai ni ko po nga le wo wo ia ao o mai pe ri po ia po ia si fa pika o ri po la ko nga ro pe nga ia me se company o mai nga ro nga ia e mai se tango le ava o so ngol ka vale a tu langa fa pena ia la furia ka por kalambe o la lo le tu a foi mo le vando e o mai ka mai ki ko e foi ka sanga ia la ta una ta sanga e to pona o le si le to ia i fa pitau fa pena o le o ke le o fa pitau mai se me le avamaros ia ele ngaka ia o me ale o le fengo po i o mai ni ia o le kai ko lo pa kari mai sa mo e mai foi ni si winga ni ia pa inga i sa mo i la to ia me se o ngari i tu langa pa penga va ku le pa fon mai le ku ia o ta tu nga fi fantasi tu langa pa pea o tu na le va no le o va lu su fi ni si fa kari le ia mo ava go e sa we ele pa maongi mo kulang pa penga ia o le sia nga kulang ta ba le pa maongi fingo nga ro e foi a pu e o ko ka nga no nga e fi fu su mo kulang pa penga le sia ia a mo le pa no ia tu na pa ta o le ia no o malo lo fa mata consuelo malo sa mo ni se nei fa malo fa te tele mole tai mi nei tai ao malo fo don sai o malo lu mo le tau ya mo ni fa vole nei so lulu ya na ko fa mga kwata vai kula ngai ka ko lo ko ia mai ka ya mo se ranga ia ka ko fa lo ia fa ka go ia ka ko e nei e o le e veni ni sila le wa fa tu nei le por ka pila le po ia ta o ye ki ko ko o sa mo fa ko so le ku la ko pena wala ka mai pa ya sol ngana sa mo o ta tu tas ia fe nga le po i de shopping le po lo ye pa lo ko nga ia me so ile so ki nga ni vai tau ia o ro ala va mai sa mo ta va ai fa te tele a mo le va no pe un tu ina mai ia mo me po ia la sunga fa pe fo tanto official de radio sa mo ya me se pa pon ta po e se ta tu le vai tau fa te tele so fui ya mo le fo ia le ne ya so le fe ngor consuelo malo sa mo ave mata por se do fa po le malu